Ubuzima mpa emitwaro 5 ejina mpa mayankaga ejina mpa mukaga ni 2 ejina mpa emitwaro 5 na mukaga kandi ziriya ezumukiza kuriya na mpeze emitwaro 3. Ugu ni Pasitasi Katurebe omunyeto owashazire mukoresa sente za PDM okurabira mu sako yabo ya Kasana West Pigare Farmers. Ugu akatunga miliyoni 1 omwaka gwa 2023 kandi sente zi Katurebe nagirangu akazikosaje kandi hati ariyo cyo kureberaho. Raho ninga sinde baba nimpunu ndira ngo razuma nanye nagitandika nimbasa kujubasa. So sente zo miliyoni 1 nakwataho sente mitwaro 5 nayombesaho ekizu kandi cyabe kirumu miryango 3 kuna funeje mitwaro 5 ejo namaye nkasiga mitwaro 8 ate mitwaro 8 nayibuza shi naza kukikoresa ki nafuna he mitwaro 2 nagura hebya na 3 burcyana kandi nkigure mitwaro 8 ugu ni member ababandize kutunga esente za PDM yazitungire yazi leta yatandikaho project yempo so far ariya acuciriya twina ayine hempunina hempunineza azihira miliyoni 1 yayombeka hekiju echo akatandikana nemwe so far ata ayine mpunu zukubasa kubanza riga mu miliyoni 3. Katurebe nashobora nkwemenyeto ekiri mu kurerengaro erukugaya program za government eshwekire bwa sesere projects nyingi twine hempunu twine henkoko twine hembuzi funa mwemwe ugizeho na miliyoni yawe jemwe nebasa kuyamba ekintu cy'amantu tureke ukuza futire enduru deba tujyo ubundi tujyo mu matatu ubundi tujyo mu marwo mu mabara ubundi tujyo mu babanda kuka tukaremwa gukora umunyeto ni kwabura umusigazi umuhiki twine chances zo kubasa gukora tukarugumira umwidara tukazo mundindi acho nuko kwongera hakashobora ku project yempunu tekomera hakumutahiza chonka kureka emuhwerire kushagika project sezindi nko mwana no rutoke erukumuho bujimu nkaba abukura ebyo buhingi no burisa amagumbura gitu bagume basensitizing ninga sobaronda bagambira abantu ahari projects ubundi zo bakaba bacuzingire kugwero rutoke ninga kugwero empunu zezge enkoko bacuzinge bino kushomesubwa okubuzo muhindisa w'umuruka aha wenci babwe babasekora kuronje nabandi baremwa hebintu byo muhindisa yashobora twine abarisa bingi obutamanya kushanga information batagini so icyo kubancha bene kitwenda kukora ntwenda man mingi munongo ugateka kushomesa abarisa bakamanya akuba kumanya umuntu nubajyangu information is power umuntu yayi information yayi icyakumanya kintu nateko kwangu yakitwaro misho umuruka gwa Kasana West abantu barukurenga 3 obwa hata nibo batungire sente za PDM okurugirira ha Nathan Zitwino mujuni all chairman wa PDM so far PDM mu cyanga cyanje neje naje wakuba so far twahika abantu 8 twire sente za government kandi bayimbaza ko zaje abo kugira ngo abantu tubashomesa nke mushomo yitwaye mugirebe tuyo ntwara abo abayomba shoma bayomba kutunga sente gasha kwa Gerard tugumo mu rushema aha bwa Tayari West.